Bengaluru along Jonali Ingling Peacock Tachipidet. Doloni along African swine fever aputhak chirok tokamay kangi. Bukolea lang Mary hingkang sepen inut abang puareng keso. Kardam piniprantan bertalong penili sami jilihan sepi non bertang tanban arjik tha. COVID-19 na keso over pijo pen kangdang bomajok asam along taka phere bime ang angsi nang libomlo. Lason si pinile thata bang trok si COVID-19 na keso ang teklong thusi kaddo kabe bang trok nar kebra trokan keso phai letanglo. Pinila bangso COVID-19 keso ang tekelong aputhak Assam Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang limitang Twitter along si pangdakpon. Keso kelong lok bang trok si atumta Mumbai pen sike bang lapen non amat ke quarantine along bipon loputa pangdakpon thu. Keso kelong ang tekelong pon lake Manoranjan Saha, Pradeep Kumar Bania, Gopindra Chandra Malakar, P. Basudev Patwari, Nilakantha Dev, Meena Rani Bania lapen inut ningkan krike thamao sotum henno. Lason se ajak dingklui pen sitami pijo pen Assam along ta bang trok nar kebra trokan COVID-19 na keso phai lepon tangno. Bang song bong pen keso ke mea phai thong kebra ser kep lapen kithia phai bang hinian lepon lo. Halapu det pi along ta bang suri trok ser kebra nar kebra bang ke thoman keso ke long phai letang lo. Bang song bong pen suri ingkoi ra trok ra pharo hini ra thong kebra pho lapen bang suri hini ra pharo pho ra flik kebra ser ke patum COVID-19 na keso kelong panajok aprandam nanglo. News Text Report Karbi Anglong Live. Karbi Anglong pen angtan kachongda dam Bengaluru arong supialong niphai krehini arnikang sampor phai nar kebra achite malom dipu matipunga sor Jonali Ingling pi amithanga pran chen det. Jonali Ingling pi akayalong kiduk kisungke phonang jia kopai ke tangloka jok alang li ke reng jia war saipen chenglok asumar ka chipang reng jia phan Kolkata longan saijok je chong dadam nang koklo. Kolkata ka chong dadam pen chi otikang si puthot Bengaluru along si chong dadam thulo. Jonali Ingling pi Bengaluru arong supialong alang li fast food along ke chohor muki bora sai si choklem dun bom. Hadak do bom pen sai choklem bom se asumar atoma phan tangka sika isi nang chilo si chipang reng bom lo. Bonta alangli Bengaluru along ke do bomhot non malom corona war ki umploba porhot kopini arsik jit ke matha son ke do kogajok Jonali Ingling pia pranchar mudetlo lapuson ke mang humeme Jonali apran kachi endet berta longdon se Bengaluru Karbi Society atum ahokpet alam theory tarlip den pen chaparai dengdono Bengaluru police atum arona teng pen kang saidona hot postmortem asai cheklem ponsi kithilot abang phi Jonali Ingling aphan ahem anang kapali ji aphan Bengaluru arong sepi pen ambulance pen ban bom lopusi berta longdon lapen kithitang ar pumke ban bomahot Bengaluru pen banghini nang toidonlo anparta towar ebeng ke bang bomahot kecho kijo naphan lapen tangka sakso nang lodon loputa Bengaluru Karbi Society amai phus telin ti sopen berta nang pale News Text Report Karbi Anglong Live. Rongkhang constituency kaparlo Doloni along Animal Husbandry and Veterinary Asai Kampater PC African Swine Fever pen Classical Swine Fever aputhak kachirok tok amai pangni ponsi Longhong pen chainong aphan ingprim ki pumasai kedeng non malam African Swine Fever abor kangdang plo bajani Karbi Anglong arlo sitami bangso abor pen kachirok tok ke donang ji aputhak aru niphai krege tham arni Rongkhang constituency kaparlo Doloni along Animal Husbandry and Veterinary Asai Kampater piponsi kachirok tok amai pangni Bangso kachirok tok amai kang niya hot Hamren SVDO Dr. Gangadhar Dole pen Hamren Poultry Farm Manager Dr. MS Barua atum pensi Bangso African Swine Fever abor aputhak tardak pen rong arat atumaphan pachini ponlo lapen bangso abor pen kosong se kachire nangjima mate chirok tok pen do nangjima aputhak tak lardak pen than pachini ponlo যেহেতু আফ্রিকান সোয়াইন ফিভাৰ এতিয়া আপাৰ আসামত লাগি আছে যেহেতু এইটো ওয়াই ভূপালত কনফাৰ্মেশ্যন কৰিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত আমি আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰটো হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো যদিও আমি ৰাইজৰ মাজত এটা সজাগতা দিবৰ কাৰণে আমি আজি
অনুষ্ঠানটো কৰিবলগীয়া হৈছে যাতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যাতে আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ অলপ সেফ হৈ থাকে এতিয়া আমি ৰাইজক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে যেহেতু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰিওফালে ধৰিলে এডজাষ্টেণ্ট ষ্টেটবিলাকত বিশেষকৈ মৰিগাঁও পৰ্যন্ত আহি গৈছে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাইডে নগাঁও বা ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ এইবিলাকত আহি পোৱা বুলি কৈছে আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ গতিকে আমাৰ ইয়াত যাতে নাহে এইটো কাৰণে আমি ৰাইজক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে এতিয়া বৰ্তমান এই Chirok to kamay ki bia long pachi tondon si long hong pen chai nong aphanta ingprim ki pia sai ding pon. News Desk Report Karbi Anglong Live. Hormukar thanga tragalong hormukapa sunjia phan karlo hot mirhing ke rokloga jok inut dev panikar puabang pu arang ki sopen sikachilang nang. To dapada malam bokolya long ihum AS02C 1999 hormukar thanga truck hormukapa sunjia phan kapasang ko ga porhut mirhing kang siblong pen handyman dev panikar arang sonang no. Birta kilong dona tengke mirhing arumalong bangso truck kapasang ko gahot handyman dev panikar kopi kama thakrang lone truck ang song karlo hot se alang ne phan ing siblong poplo kopai ke meya pranan ke jok chitlo bonta areng ke so her kang tang raga jok tong sakot pen bokolya se kelang ahemalong ponlo bonta hada ki une de jok apithu dipu medical college and hospital along se kelang phan wanlo pusi birta long don areng ke so dev panikar ahem ke dipu berla sor pusi chini don. News Desk Report Karbi Anglong Live. Corona war pen ajok det pikangker klaga porhut kangcher kalang it pen aduk ke doara da tumaphan jirikindeng BPH se achokomar Bidyaram Singnar Sankarap kapajer. Det pikangker klaga porhut kiduk parte ga rada tum kisung thek donong se inut ning ke me abang phu jirikindeng BPH se along achokomar Bidyaram Singnar ning reng me rengno alang le methang jungjung akhi pen rong mong velun setemung arong arada tumaphan Sankarap pajer. Sorkar pen kapen khat munit hijana jakachi binang ji puateng si singnara sangho ahin pen idona long sanglen kebron ponsi pangrom pet pen doning ko rahinia rada tomaphan Sankarap pajerlo alang le ning ke me pen lapuson ki dukbok rada tomaphan kisung apor hot ki rap ki pithe ka putha kacho deng dona rada tom suri ahir jami pajerpon. News Desk Report Karbi Anglong Live. Corona ke so avorajok Bharat angkang pi kanghap ke do bomahut non an ingdeng ke thom ke chok an ke arnivang ka chongdat pen apiso su ka chipang reng bom ki duk de rara tum anesan ke chojia phan katora thetan binonglo Lasona por hot hanjang na so hitiama atum pater tu pansi bokajan STO civil atuma phan chingki chingba damsi sarkar pen ki dukela rara tuma phan kapanong pi asang dali pini anardo porphai hini malom hanjang na so hiti malom ke do don pharo ke thom arar tuma phan sanglen pho lapen dali ilin ron ponlo Lapangso sanghan kerona sakideng ponalong abareng EM Rajendra Rongpi hanjang nangso hitiamai chunbang rupsing Rongpi diliram terang lapan long kitimong atumta kacerap chito pidunsi keron ke bakasai pachun ponlo halapu dong kamukam ahawara long kedo atur bamboo industry along sai kacerap don ber bang troxy abang phuatuma phanta atur son teron lapan amrit sing terang atum sanglen pho kerap ningkang sampen pipajer pon Bokajan penanan terang Karbi Anglong Live. Pini prime time berta ke lepon sekang toniklo do mithak mai kardom.